Barakku do barang. Auru na punah. Imana do na mangijem siya na. Ano ba sa kibi mana na muruk to ya? Oh makarang gabi bingung iba. Tayo. Selinay. Mana nga hape di pijami sa jewon. Ikot dakulean. Buludang nialap dak cari ngok paulakon. Asya dia mak ucok. Masa merepet-repet to? Mamarepet mak. Bato hori to mi. Imana do mangijem piso itu jewon. Atau lilikian. Langsung di ngok paulakon. Ya lah mangalak tu sih. Marepet tu. Dia bilang isi ide ning berbeda tu. Barakku do barang. Neng berbeda sungguh dia masuk mak ucok. Aro nak kidok kutuo. Tikini jalumi pisoi. Oh, maju Pak Ojo. Atau denggeki aku tutup jauh nih. Niku kan. Roma muruk-muruk. Rasa ngebo tuh kan. Inna mak. Suku mak kan. Episode sinar hene jalomi HP dang polak kodo pekan niku. Itu rumah kamu. Mei mak sorno pe. Saya harus jalo barang. Dekarang sah barang tu jebon. Inna. So mau. Suku mamu se Amang boy, apalah hamu do narhe mangalak pisoi kan, pas idoko kamu ning manal tali jagal hamu, dang razo min hamu pisomu na, do mangalet tuang, eli bahasa ke mangamu ido, Boh, pola sa pesong ni bani itu ya ti. Jadi, baru apa? Masa do gabi ni pisoi bonum mula. Kok tu deh, amang bawa do mangalak sejauh beda niku, terlalu mantu deh pur. Ini mah sempat tuh di mana mah bisa on. Udah pala bisa mun majel-majelon. Ya lah benar ya lah semua dipakai ala ni majel na. Enak. Puro kuma tuh deh. Belum majel lu tapi pasal ngitur di polak ko. Masih tanam mun sebarang mau dijebu ni ku. Si imana. Dia tuh apa Pak Ucok. Selna uro ko tuh ora. Boloro ibu tuh mi majal mana ngatu jebu sutung di lekko dah. Polak ko botan nung mana ngai lekko tuh si pijam. Mang natokin nain naning marari sa dijebu ni. Dangadong dang na. Para ilakuan nung awas so. Buloroy mana majal hujabon. Ayo hobe mak ucok dah. Udah pala nu dipinjam nu bulan narong acara-acara mang pertanyaan hari sa dijebu ni. Dipinjam nu dang tondak ke belakang balangan bergutor baru. Ai si pis pakko ge merebu den noni. Kotor. Belum menu talian. Duh. Ayo di si madabu. Anggoy do mangijam nang lenokko. Jadi ucok mo ucok. Moloro nu mijam. Di mo juhu pakai dang muni do balang muni belagi. Ito huli pendut tu muna hana het tasong na rogarna dai sira tasong sulit ni dangdangi anon mang na anon mang na 3 kilo inon mang na pispik sa 5 kamun non ninda mo saripin na buka tang linokku. Oh irwake bulu pala do mga lupa juti mana ji kan eli jolo do kon huli dai sira ra bulu roy mana mangalap baru pisalian bulang adong di taring uti mana huli dai sira na sodong ilako dah ingot tataki jolo di dokon adong ule ni dang dohok balangai ingot anggo tu salang uniyo na to bakko warna pisi pangano lagi dokon cuhuk mang jing tok di beras masuk kada hidoy ni inon do palang go si pangan na to bakko ina